za dejstvo u rejon ciljeva označenim brojem 14 pravo gore. Helikoptera Mi-35 sa atakom. U cilju uvođenja povećanja verovatnoće uništenja cilja, odlučeno je da se dejstvo izvrši parom helikoptera naoružani radiovođenim raketama Ataka. Dejstvo raketa Atakama gledamo u rejonu ciljeva pravo napred broj 4. Ataka. Helikopteri vrše pri brzinama 200 km na čas na visini od 200 metara. Raketa odlikuje visoka preciznost na daljinama do 6 km, nadvučna brzina leta i pribojnost oko 1000 mm čelika, kao i sposobnost probijanja aktivnog oklopa najsavremenijih tenkova, a upotrebljava se za dejstvo utvrđenja.